U 32. číslu novínoh Ruské slovo u rubriki Tižnjovnik dati zvid zo speršej schadski fondacije Rutenorum, a boki našo mesta pišu o počatku rišovanja problemu zo vodu za pice u Verbaskej opštini. O aktualnih premenkoh u fabriki zmrznute i željenjavi ABC Food, o produkciji šljivkoh u gazdovstve Maksima Kiša zo Đurđova i o produkciji malinoh u ruskim keresture u familiji Vladimira Racpetija piše na bokoh ekonomiji. Kultura i prosvita predstavlja maljara Ratka Tormu Zozberkasova i školjarku generaciji u Kocurskej školi Katarinu Nedić. Mozaik ponuka rozvarku zo Natašu Džudžar z Novoho Sadu, a u rubriki Ljudze, rok i život, okrem sedmoho predluženja feljtonu o 75 ročnici novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo, autora Jurila Tjaka, mož prečitać rozvarku zoz Berekovu familiju, zoz Ruskog kerestura i zo Slavomirom Ramačom zozo Jurđova. Na bokoh duhovnog života mož doznac aktualnosti zoz parohijoh našej eparhiji.